បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូវគ្គមុនខ្ញុំធ្វើអំពីកំណល់កលឡើងឡានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនដោយខ្លួនឯងនេះគុណភាពបើនិយាយពីគុណភាពប្រេងគុណភាពរបស់វាគឺប្រើបាន1ឆ្នាំហើយប្រភេទប្រេងវាមានគីឡូមិនវាប្រភេទប្រេងខ្លះគេជីបាន 10000 គីឡូប្រភេទប្រេងខ្លះបាន 6000 8000 អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគុណភាពប្រេងគឺខ្ញុំប្រើប្រភេទប្រេង Nomet ប្រភេទប្រេងនេះបើតាមអ្នកលក់គាត់និយាយគាត់ថាគុណភាពនៃការរត់របស់វាគឺបាន 5000 គីឡូ 5000 គីឡូអញ្ចឹងអានេះគេដាក់ API CH4SJ ហើយលេខ Starrex 08នេះប្រើ15 ខ្សែហើយប្រេងប្រភេទនេះគេដាក់multi grade diesel and petrol machine air អញ្ចឹងគុណភាពប្រេងនេះវាអាចដាក់បានជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសាំងនិងម៉ាស៊ីនសុទ្ធបើសម្រាប់ខ្ញុំប្រើមួយឆ្នាំខ្ញុំដូរចេញម្ដងបើសិនជាខ្ញុំជិះដល់គីឡូ 5000 គីឡូគឺខ្ញុំដូរចេញបើសិនជាខ្ញុំជិះអត់ដល់ 5000 គីឡូទេជិះបាន 4000 គីឡូអញ្ចឹងអានេះដល់ពេលដល់មួយឆ្នាំគឺខ្ញុំត្រូវដូរប្រេងនឹងចេញដែរមុននឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនគឺយើងប្រើទឹកក្លុកលាងហេតុអីបានខ្ញុំប្រើទឹកក្លុកលាងនេះគេដាក់ Engine Plus ប្រើទឹកក្លុកលាងនេះដោយសារការដូរប្រេងខ្ញុំមុនគឺខ្ញុំប្រើប្រេងម៉ាស៊ីន PTT ប្រេងម៉ាស៊ីន PTT នោះវាអត់មានគុណភាពហើយអាប្រេងនោះដល់ពេលយើងចាក់ចូលម៉ាស៊ីនចាក់ចូលចិត្តអស់ទៅឃើញនៅបាតកណ្ដុងវាឃើញមានកម្ម៉ៅនៅបាតកណ្ដុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រេងវាគឺអត់មានគុណភាពទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើបាន3ឆ្នាំដែរពីប្រើបាន3ឆ្នាំខ្ញុំប្រើវាទៅគឺវាជន់អត់ smooth ល្អទេដល់ពេលមកបានតាកចិត្តគឺតាកចិត្តរបស់Nomet នេះដែលនាំចូលពីប្រទេសអារ៉ាប់មកប្រេងនេះល្អជន់ទៅ smooth ល្អដូរដំបូងជន់ smooth ល្អមែនហើយតាកចិត្តនឹងប្រេងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងប្រើប្រេងក្លុកលាង Nomet ដូចគ្នាយើងប្រើក្លុកលាងរបស់ Nomet ប្រេងម៉ាស៊ីនក៏ប្រើរបស់ Nomet ដែរបោះអារ៉ាប់នាំចូលពីអារ៉ាប់មកអញ្ចឹងប្រេងក្លុកលាងនេះយើងចាក់វាចូលមកកំប៉ុងនេះចាក់ទាំងអស់ហ្មងចាក់វាចូលទាំងអស់ហើយយើងបញ្ឆេះវាចូលចំនួន15 នាទីហើយបានយើងបលត់ឡានយើងទៅបង្ហូរនៅបាតកាទៀវាខាងក្រោមចេញអញ្ចឹងយើងបួលប្រហុកចាក់ចូលតែម្ដងយើងអត់មានស៊ីឡៅមានអីចាក់យកហ្មងមើលទៅដូចទឹកយើងអញ្ចឹងរាវដែរណាចាក់ទាំងអស់យើងគ្របវាវិញទៅចំពោះការដូរប្រេងមិនខ្ញុំអាប្រេងនេះយើងថា 5000 គីឡូដូរចេញម្ដងបើសិនជាយើងគិតទៅយើងថាយើងកាត់ចេញព្រោះថាបើដូចយើងបញ្ឆេះជីវាអញ្ចឹងទៅវាក្លុកច្បល់វល់ចូលជាមួយនឹងខ្យល់បរិយាកាសទៅអាខ្យល់បរិយាកាសហ្នឹងក៏វាមានដូចជាតិដីដែរជាតិដីទលីល្មងទូនៅក្នុងហ្នឹងតែអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងកាត់គីឡូវាចេញ5000 គីឡូ500 គីឡូទៅ1000 គីឡូយើងមិនបាច់ជីដល់5000 គីឡូទេអញ្ចឹងយើងកាត់វាចូល500 គីឡូឬ1000 គីឡូចេញ
ចឹងយើងអាចដូរចន្លោះពី4000គីឡូទៅ4500គីឡូអាហ្នឹងយើងដូរចេញវាភាសាទៀតចឹងយើងនៅពេលនេះយើងចាក់មកប្រេងកលុកលាងចូលរួចយើងបញ្ឆេះវាចំនួន15នាទីចោលហើយចាំយើងបង្ហូរប្រេងខាងក្រោមហើយយើងដូរប្រេងហើយនិយាយថាម៉ាស៊ីនឡានរបស់យើងប្រើទៅវាឆាប់ធ្លាក់ឆាប់អន់កម្លាំងម៉ាស៊ីនគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រេងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងប្រើប្រេងល្អវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនឡានគ្រឿងបង្គុំរបស់យើងវាអត់ងាយសឹករិចរិលបើសិនយើងប្រើប្រេងអត់ល្អម៉ាស៊ីនឡានរបស់យើងគឺថាប្រេងវាមានកំណអត់ល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនឡានរបស់យើងឆាប់ធ្លាក់ឆាប់អន់ឆាប់ខ្សោយអានេះយើងពិសេសបាន15នាទីខ្ញុំប្រើប្រេងកលុកលាងនេះគឺដើម្បីឲ្យវាទៅលាងសម្អាតនៅត្រង់ក្បាលកន្លះស្ដាប់គល់យេប៉ាយេវាអញ្ចឹងដើម្បីលាងកែលពូលីគឺយកកាកសំណល់ដែលវាតោងជាប់នៅហ្នឹងហើយយើងលាងស្អាតវាស្អាតធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងឆេះស្រួលអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានចាក់អាប្រេងកលុកលាងហើយយើងបញ្ឆេះបានចំនួន15នាទីហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលកម្ដៅទឹកទៅវាឡើងបានប៉ុណ្ណាចឹងកម្ដៅទឹករបស់យើងឡើងបាន7 កាំអត់ភ្លឺអត់មើលអត់ឃើញអូអញ្ចឹងយើងបើកភ្លើងទៅយើងបើកភ្លើងទៅវាមើលឃើញអញ្ចឹងយើងបញ្ឆេះបាន15នាទីកម្ដៅទឹករបស់យើងគឺឡើងបាន7 កាំដល់ហើយយើងបកឡើងលើកណ្ដុរនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបកឡើងវារួចហើយយើងចូលទៅដោះបង្ហូរប្រេងម៉ាស៊ីនកាទៀវានៅក្រោមអាហ្នឹងយើងរុកចូលក្រោមឡានណាទាវានៅក្រោមកបាំងនេះអាកបាំងនេះវារឹងទៅបន្តិចចឹងទៅយើងដោះវាចេញនេះកន្លែងបង្ហូរប្រេងអានេះកន្លែងបង្ហូរប្រេងវាចឹងការដូរប្រេងរបស់ខ្ញុំដូរម្ដងគឺខ្ញុំដូរតម្រងចេញម្ដងដែរតម្រងនេះអត់ទុកទេតាមក្បួនខ្លះគេថា2 ដងដូរប្រេង2 ដងដូរតម្រងចេញម្ដងតែខ្ញុំអត់ទេតែខ្ញុំដូរប្រេងខ្ញុំដូរតម្រងចេញតែម្ដងតែអញ្ចឹងយើងដោះបង្ហូរនឹងទាំងអស់គ្នាយើងដោះបង្ហូរវាយើងប្រើកណ្ដុងទឹកបែងហើយប្រេងមិនអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ7 លីត្រឬក៏7 លីត្របន្តិចកុំឲ្យលើសហ្នឹង7 លីត្រឬក៏យើងថែមបន្តិចទៀតមិនដល់7 លីត្រកន្លះទេគឺ7 លីត្របន្តិចទៀតទៅតែបើនិយាយសរុបឲ្យខ្លីទៅបងអ្នកធ្លាប់ប្រើឡានគាត់ប្រាប់ថាបងគាត់ប្រាប់ថាដូរតែ7 លីត្របានហើយឡងមកវាលេខ17នេះបោតនេះលេខ17យើងមានសោមួយទៀតសោនេះសោអូតូហើយយើងពិបាកមូលវារាំងខ្លីអញ្ចឹងយើងប្រើក្បាលតនេះមួយទៀតយើងដាក់វាចូលយើងអត់មានហើយ
យើងដាក់អក្សរ17នេះចូលហើយយើងចូលទៅមូលដោះវាយើងដោះវាយើងដេកយើងមូលមកឆ្វេងមូលមកនេះវិញបើយើងមូលទៅចេះអានោះរឹតមូលមកចេះដោះអានេះប្រឡងមិនវាកាលណាបើយើងមូលច្រឡំដោះដោះរឹតថាដោះវាត្រួតប្រឡងអានឹងយើងត្រូវពិបាកងាមទៅជាងម្ដងហ្នឹងគេឲ្យយើងទៅតរោស្ពឺឡើងវិញចឹងនេះយើងដោះប្រហូរវាចេញបន្ទាប់ពីយើងមូលប្រឡងវាចេញមកយើងបង្ហូរប្រេងមកឃើញតែប្រេងវាគឺខ្មៅខ្មៅតែម្ដងអាហ្នឹងជីអត់បានអត់តុនខ្ញុំជីអត់តុនបាន1ឆ្នាំហ្នឹងសល់ប្រហែលជា3ខែទៀតបាន1ឆ្នាំហើយគីឡូក៏អត់ទាន់ដល់5គីឡូដែរដើរដូចខ្ទង់ 3000 គីឡូជាងអញ្ចឹងរងចាំវាហូរអស់សិនកម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនជិតអស់នេះកម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនយើងដោះវាបានយើងត្រូវមានសោនេះមួយនេះអាសោđâyដូចជើងក្តាមសោជើង3បើសិនគេមានមួយទៀតគេមានដូចអាមូលមកហ្មងមូលមកជុំអញ្ចឹងទៅតម្រូវតម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនហ្នឹងហ្មងអានេះតម្រងមកវាតម្រងមកវានេះមុនហ្នឹងខ្ញុំទិញពីកន្លែងធ្លាប់ទិញពីកន្លែងគេលក់ប្រេងម៉ាស៊ីនលក់ប្រេងហ្នឹងនេះលេខបន្វាគឺ26 330 420 40លើឈ្មោះវាគេដាក់ L filter តម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនកាលមុនទិញមកខុសដាក់អត់ត្រូវបាក់រត់ទៅជាងទៅទិញតម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនទៅពេលយើងប្រាប់តែប្រេងតម្រងប្រេងម៉ាស៊ីន Starrix 08អាហ្នឹងជាងគេស្លុបដូរប្រេងគេដឹងហ្មងយកមកត្រូវផាច់ដល់ពេលចំកន្លែងអ្នកលក់យើងអត់ដឹងថាវាមានអាលេខសម្គាល់វានេះគេឲ្យលេខមកឃើញគេឲ្យតម្រងមករូបរាងប៉ុនគ្នាដល់ពេលដាក់អត់ចូលដោយសារវាខុសរុននេះអារុនត្រូវបនវាដាក់ទៅចូលភ្លុកតែម្ដងដល់ពេលនោះដាក់ទៅរុនវានេះតូចជាងអាបដូលក្នុងម៉ាស៊ីនវានោះដល់ហើយយើងទៅដោះតម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនយើងមានដល់លេខ8អានេះសោជើង3នេះវាមានអាក្បាលតនេះវាញ៉ាំតយើងដាក់វាចូលកន្លោះនេះហើយអាសោអូតូនេះហើយអាដងតនេះមួយទៀតទុកយូរច្រេះចង់ជ្រះអញ្ចឹងដោះតតម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនយើងដោះមូលមកឆ្វេងដូចគ្នាយើងអត់មូលទៅស្ដាំទេថាមូលទៅស្ដាំពេលលោដាច់ទ្រក់ស្ពឺវាវោទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅយើងមូលមកខាងឆ្វេងដៃវិញបន្ទាប់ពីយើងដោះតម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនវាមកហើយអញ្ចឹងតម្រងវានេះក្នុងតម្រងនេះប្រហែលជា1លីត្រដែរយោយណាលេខវាលេខវាច្បាស់26 330 420 40នេះដោះមកមើលកស៊ូវាផងនេះជួយខ្លាចលោកកស៊ូវាជាប់នៅក្នុងអាបដូលវានោះនេះតែយើងមើលទៅបាតតម្រងប្រេងយើងឃើញ
cầm mau đã nó đuôi riêng sẽ ra chẳng bắt tua bây giờ đo tầm rong prem sen với gì đo băng nè ở đây băng nó băng nè giờ đó băng đi ballon lịch đọc ballon lịch đọc hiện đó băng đi rúi nhưng mà đo cái tia prem tia về nông nè nhưng đo bây giờ lá tao nghi sụt đo bởi dương mình đo cả băng đi chênh dương một bạn đo cái tiền không chân chăm nhầm đo hơi nhầm thọt tỏ tiền nó nhầm đo hơi dương bằng hồ dương đo tầm rong prem sẽ chênh với việc sọ hơi sọ cái tiền tạ dương một bạn rục crom nào lên crom lan được mò bạn rục chẳng dương đặt tầm rong đi tờ vinh đặt tầm rong đi tờ vinh rong với bài chỉ tầm rong với bài chỉ thà chích 1 lít mà tới mà rong về chờ tầm rong một với chạm cho bài chỉ 1 lít chẳng dừng chạm prem cho rằng cana ta mà xin lan dừng chết vì bớt trong nhà bớt tầm rong này từ đầm bay rồi crop rồi trong quanh tập ba cả lá ấy nè chẳng dừng chạm với trâu đó chạm tầm nó ngon cài chẳng prem viên nó dừng vô mà liệp lờ cái su viên nhỉ hồi rồi liệp viên tầm nó có dừng vô về đặt mua trâu đi lâu dương đọt cá chu với trên mờ nhỉ long vía sau lấy đập tì cột cá chục của dân lọc về mờ hơi đã đo mau về miền cái tách đáy cái tách ấy không nâng đá cái tách đá miền tách đá giờ miền trà này bảo bây giờ miền trà stick run này tới cana tập prem mà xin những bom prem tới vì ở đỏ lớn bờ sân thì miền cầm mọ có pin stick run nắng để thôi ơi mình xin mà dừng copy khi người ta cái tách đá nè mình sẽ cái tách thì cái tách tích đá khi cá chu cây khác cái đo mò cái tách lợn pin này anh em miền cái tách tích đá hoặc tay đá anh ấy ngay một là hai đời xa dừng prem ở miền cồn phiệp prem ở cồn phiệp thôi vì là cầm mọ tách cái tì việc sắc xin dương tới việc liệt cái tách nâng máu về chal trâm tự về chal trâm mập ca chụp bớt prem bom prem nhỉ bảo ca chụp bom prem về rồi crop đòn mà xin hàng lớn cái vạt piston dương chè khôi tách rồi cha nó chăm dương vô từ liền chanh liền về hay chăm dương đặt chỗ được rồi thấy dương mơ cái tia dương nè cái tia sắp prem xin nâng bát cho nè bàn nhỉ cho đây chẳng tới bây giờ mình bỏ liền cái tia về đấy nhưng chặt prem tới cái việc mình nghĩ khá lo đây mình chrome sẽ cái lên nè anh chăm dương cái bỏ liền từ liền về sao chẳng bắt pi liền cá chụp rồi là liền cái tia này mà đồ chặt sáng trâu nè tia ní on miền đáy chọ đấy nè star ring cái tia star ring on miền đáy chọ đôi phong lan tôi xí lan bẹp croissant xí đôi lan Highlander Lucy anh nó khơi đọt máu khơi miền đáy chọ nông cầu mình chẳng tới hàng đáy chọ nó về chọ một bộ cái tì đại ấy nó
oi lang tàu chal tàu col mà xin lừa những cái thôi khôi lậu xinแต่สตาร์ทออกนี้จึงจำยังเลี้ยงสะอาดให้ยังจับโจดูไปประตูปียังเลี้ยงสะอาดกตีให้ในกตียังเลี้ยงฮะอันนี้ยังบ้านคัดดอกไอ้อันนี้ยังเลี้ยงสังกระดานนี่เลี้ยงสังด้านนี้เลี้ยงสังkiaนี่อยู่กับบัดกอเวียติchứ rồi về miền cái hao cáo bị rong muốn cái lục đó cái bật tam này đã chân dương liền sâu xa đây kia này mà nó dương liền xa chút về xa hay bây giờ đã chối dương liệp cáo bị rong này tam này cho mình bây giờ liệp lên luôn bị chia prim sinh tam này chia tam mà lo này máu chia ó thay lô về chia dân tới vì ai vừa rồi mà xin dân khoác tiền hoặc xí mình miền Tây Hà Đông xin được đó lấy dân liền cà chua hay lấy chập cà chua này cho mình cà chua lấy những cái miền ranh chua với muối lô tích đó nó bật ở ranh này chẳng đã tới chia pre này tới miền Tây Hà Đông xin chạm chua với về rất vinh rất ấy rất tầm tăng đáy mà này ca xuống tăng pếch đánh lông chuột không nương tiết với tình yêu tiết đó chẳng dừng rất là nâng rất là tăng hay dừng từ rất bông cái tia hai bông cái tia đã này trâu với nhau nè bông vậy chút về sạch rất mặt tăng đáy miền cao bị rong này cao bị rong món này dân đặt về chia có bệt rong nó lừa kia nè cái màu về lệch chìa bền nhưng dân đặt cao bị rong đầy muối đấy và tô bì dân đã cao bị rong hay cao bị rong dân liệp một xã đây bạn này đã trâu vinh chẳng có tô bì dương chập lòng cái tía rồi vậy lòng mua trong cái rồi tăng ơi chẳng trong dân tục ôi cao bị rong này bị ngụt rừng lô dân chặt riêng để cho tới những cái trẻ tất cả về tuấn về thì ai lô chỉ điệp riêng tham này một mình hay cái tia đây của bạn đọt những cái balon này bạn đọt cái tia một nè chào một nè khơi nè chào nè mà nó người bạn đọt những cái hay sao cái tia nhóm ní trụ pi vào đây nhưng mua đầy thòng nào sao trụ đây lại thật lệch bền lại như thế mà thấy người hào đây nè thật lệch bền nhé chồng lệch vào đấy nhưng từ ra oi cái trụ oi người ta trụ đặt vào lòng thầm mày trụ này mùi hay mục mùi chiết mục khả nói vậy nè
ហើយប្រឡងមួយទៀតនេះទ្រុអនហើយនេះទ្រុអននេះមួយទៀតចឹងយើងយកអាកៅបៀករងមកបិទបៀកពីលើនេះវិញការពារផ្លែលោវាជ្រាបតាមនឹងទៀតចាដាក់ណាអូបន្ទាប់ពីយើងដាក់កៅបៀករងហើយយើងទុកមកយប់ដល់ទុកវាមកយប់ទៅឃើញយើងមកមើលឃើញថាកៅវារឹងហើយកៅបៀករងនេះរឹងហើយកៅបៀករងនេះរឹងហើយយើងចាក់ប្រេងចូលរឹងខ្ញុំចាក់ប្រេងចូលហើយไปឆេះសាកមើល